Yo, ebusuya for and the day, a year so for Owusu Bempah, and then Agradaa and Omukaka community, so our social media platforms, so like I said, Facebook, and on model or Montopa Aquacopi, and therefore, you name say, yes, Aunt Quaid and Anka, wash the pie, I will between the two, no and Sana, and another Agradaa, Abasa training in an Antoquani Ebusu, and I mean, like I said, or such a moon, Nanka, Yamabasa, so about who Yanko dear, and now about who Christo dear. Now I say never be or how would jay the kind of life now woman and then the things that people see you do no as I said in our uchi free men I can say a Christosum as a but me name said on alternate day as a effa now I can say yeah Christians no God has given us the spirit of discernment say bibi na try year as I say what say unyanting cano na fe so timi e kasa tie as one kasa enti anso dia na so Christosum no ekoya dem na me nim say no na ya e bia ya omo defense omo timi reply e ya omo ho sa na se sa na tie na se onyanku bi e bibi na se ense emfata nyame da ka memi hu ne se nka wo be yan se bia obeyi woni eguso anabo se wodi nipa ne bone e be che no ana wa fa nipa no na ye ne akasa se bia won timi fa nipa ne bone e nche ne sa na se won timi ense won asesa na wo fa nipa na akasa na so Christosum akwakwa e bibi fufuro ama eye enne asofo ene eye Christopher bi a omo se omo de omo sacha eye na Agradaa ana eye Owusu Bempah so for Owusu Bempah Prophet Owusu Bempah ana omudi omuti ebububu mu e wo Facebook ni nyina ne se eye Owusu Bempah be ka bi efa eye na Agradaa hu ni nyina na asem ni na wo de betu dwane ne se won se mo kai se emre atwa mu no eye Papa Owusu Bempah be kasa bi efa eye Agradaa hu ana se ne nsem ni na wo se Agradaa wo ono o shi Agradaa o hu ne da and so na say video be pie mu on the 24th on the 4th of July 2021 year weekend we mu and Obeka say Agradaa no Agradaa be shia no e wo ne fie 3 consecutive times and then ama Agradaa be say anya so for ina na o ka say onu o shia me da me beka asem na me ka say o mehu ni dey Obeka say o shia me da o hu me da ne de aden ana o beka say asem ni na echi o ka say no ansan so entwa so e wo wan cases akese ana odoto Agradaa so Agradaa and there will reply a papa Owusu Bempah na some of the betu dwane ne se ono oye fasting 3 good days fasting na nini na odigu papa Owusu Bempah eso no piemu abe confess to Ghanaians for nina ene ni oye ewo osuma se defo ye ngongo video ne ba nsam ne ato aso tena se ya no go twantro ene yenya sofo pani na wa betena se na wo twantro ni wie na wo ba bonte se wo ba be ka no kure won tro na watwa ni mu a na wa ba be dro sa me ba be dome na wa ba be dro sa me ba be kese andere ya ba kasata ya mama hey mami ka se mi nchira mu mi nchantro me mi nchantro mi ni se Ghana fo bebre mpem asem but onyame a wa fra me no onipa bi antimi nka me nhye da wonyame a me wa fra me no onipa bi antimi nka me nhye da abra me ma me nsa so no yenya asofuo bi betena ase ebe si nkonwa ebe ji nkonwa ebe kasa ya fifi ye huni mu fifi ya si ase a kire Ghana fo se me e fra me sa Agradaa no mu nim me ba bia they don't know me. They came out to lie to people. Say they doesn't know me. The first day I me ba one more sorry them no. Ebe ye 100 million no. And yet the first day almost setting their eyes on me. And throw mo ba bontin be try no. And throw mo ba bontin ebe try ye e kire Ghana for sin. Ye ni meda. The first day omuni me say me ba wo ma sorry them ebe ba for there ebe 200 million. That is the first day omuti ni me. Na that day na me hu say ya wasofo gu Ghana ha say no kura pa your friend say no kure omo ka no kure ene mi gina wurade Nyankopon
Our boss no boss ase. Mi jira wurade Nyankopon. De tumi nyina ya ne de ya no. Ene mi jira ni din mu. Papa, mama ka asamo nkyira wo. And throw na obejina wa sorry dem was me wunhu mi da. I fed the last week, usu nim you, wouldn't me just once. Aya wo me ba wa sorry them. And I would nim me. Me ba bonti be yi me one no. I fed the wa basu wouldn't me 2 times. Ya moya se bonsam ma Yesu. Bonsam fama Yesu. Bonsam fama Yesu. Se wo wura Yesu a. Wakasa na bibia ye din. And na de wa kasa wa ba bonti aba be confess. As a failure, me, my bawufie 2 times, and there ya bakasata. Me say, by 2 months' time, no, you will come out and confess that the times have come into your house. By 3 months' time, no, me say, me ya fasting a bawhum payesa. You will come out and confess. Wawanum. Adama viase fuom say me. Won't be my bon say the castle wouldn't me. And that ya me de. Sa wanka sa wujira wa sorry dem sa wo ba bedo me. Na wa sa bie wano. Aka kire wo mu gu na ase. Ene kwasie a edoma begu mu na ase. Eja Nokodemos. Eja Nokodemos we. Ene asoli enkrofo abetena wo na ase ba betie wurade asem. Ya bepe nkwagye asem watie. Me ana maya topic. Ana mudi mi akojina ma sorry dem. Ana mu bomi din. Ana oye sika gari. Ana isofo bi koyebi. Ana obi koyebi. Ana okwaje wo hini bi sika. Hey. Nana sika na me yana na me ba ufie wo de be sha wo Bible ni mu no. Me say nsam a me bia ma no a me ka ni nei no. From day 1. Asem bia me ma bia ma no waka. Say yan tro dia. Ana me de tomo so dia. And ya mo curse no, it will work. Asem bia ma bia ma no from day 1. Me evangelist mama part. Ma bia ma no e dia ka no. Say yan tro ana me twade to wo so dia. And ya your curse will work on me. Nemom sa asem bia ma bia ma no from day 1. Aka. Say ya no kure. Ana make dia. Oh, you back to sender. Wo curse no, ebe kwa wo so. Wo nkwala no mugina wachi wo e wo puppet ne so. Ebe ba wo maso. Ebe ko wo busuafo so. Even wo ba kura wo de wo kwoti be hye ni twam kura no. Curse ne be kwa no so. Se wurade Nyankopon wo tumi. Na wo no boss ro boss ase. Na wurade Nyankopon no be yi mi free national headquarters. Ya de mi ko gina court. Wo Nyankopon wa me bomb pa Yesu frɛ no. Na wo yi mi de mi ba mi fie. Awurade wo yi mi zremu fuo. Ah my God. Me say asem bia free man from day 1. Sasam no ntro na me Patricia Odro Kranten en kan ya frɛ me Patricia Asieduwa mi bo mi di ankasa. Agradaa de enye din. Agradaa is not my name. Mi di ankasa eye adwoa Asieduwa. Asem bia ma bia ma no di aka no. Sasam no ntro dia. Papa Aja Nokodemos. Me say wo curse na wa curse from day 1. Ebe si ne ntro dia. Your curse no ebe ye dwuma. Ebe ye dwuma. Na se asem wo ma bia ma no waka. Me se wo fie ho anwumre bia me pa ho. Wo fie ho no se nya da bia se e bia na dwo anwumre ma ba ho. Brada ma ba ho. Bra bonten na be kire se wo fie ho how many times ma ba wo fie ho. How many times? First day wusu unime me ma wo fie da. Unimi wo ba bia. Ya wa sorry dem na me bebo afore 100 million. Eno kura no wie wo di sika ne kochecheye. Sa me first one me se me sa buy one na me ni ye adwuma no. Ma beto no wo fie anadwo. Me ma beto abai one wo fie anadwo. Se me ma wo fie da. Ameto sa buy one. I won't deserve some man no we kra me because empanifo to me fo. Say ya wo se brabe ku ebe ku aso no. Ani asebo a wo hia ntatia wo say wo forget about it.
What must say? Same me meto sa buy one wo fie ho dia papa. O case no ebe ye adwuma. So fie was my bow more than 2 times a day. On trawucha. Shan tro awucha. The first day I made me bow fie ho no. The first day I made me bow fie ho no. Me waka and a bow fie. That the free walk on me bow fie and I'm direction bium. One kasa will gate boy. Boy know your gates mine no. Boy know your gates mine. Or you me witness. Sound kwala na was so my bejina hona. What who jow no who chan tro the chrom no. Olumai, mama ka sam chro. You know 100% to say. Me ma fie wo wa bra san kwala ni bia wo fie hoda. The last one I made ba wo fie we. I the last one which is this Christmas. The last day I made ba wo fie, Christmas we. I know na me deba to sa wayi se wo nua nana kwasi o se hwan no ono sa sika na me deba aye no se wo nana kwasi se sika na me de share wayi rubber take away bag ka ayi ya kan say me wo life aka me koyi bag ni bi dia ba be me wo ni bebre wa ha I to say disposal bag pink sa bag na me ba ya na me di sika hye mu pafo a me de ba ya na ye video no a wo nana kwasi o ka kire me say sika we de ye mpesa beba video ni mu no se me ma mu fie ho the last day I me ba ho se me ma mu fie ho amfa sa sika ne mra wo papa awa bra ma chechire ni kufu over 200 and something million mo ka kire me say sa sika we de mo mpesa beba camera mu ama obi ahu no se me fa sika bi sa ma mu fie a se me di sa sika bi aba mu fie a what papa cares now? What cares in now? I get back to sender to you. I get back to sender to you. I get back to sender. Me can't throw. Me musa Ghana yam pemasem. It's me. Sa me kano kura ye bunim kwasi asem. But a wuradi nyankopon na menene na mono. Me nimsa wu twan throw to nipa so a. Se nipa no wan kese wo kura mpo a. Onyankopon be ma wo akasa wa nya ho sunsu aso. It's me can't throw. I don't lie. I don't lie. The last day I me buy mu fie o sika me di share rubber bag disposal bag orange kufu. Most I know dia yamane ma video ni mu. Bisa wo papa say dia me ba mu fie o so aya na me de ba share Bible ni mu no. Aya na me ba na ma bie me so we dia me de share Bible ni mu. Sani offer Bible no na wo bom pa ya. Ayi so tuo mu na metene akomo dwuma na me ye no amosa ye kro no dwuma na me ye no sane wo pie Bible ni mu na ofa sika no a wo bom pa ya wo be kai me ya ma me ha mo me sane na wonim say adwuma bone na me ye but na me discard shay ayi wo Bible ni mu dia en dia na wo fa e hira me e bu kotodwa ma wo bom pa ye di hira me momo se mo be kese me se ma twa ntro de ato so a wonim sin sama wo me kanyina ye no kora and sama me kanyina wonim sa ye no kora sami ma wo fie da ajenga no ho ama wo fie ama wakasa wo bedroom ama tsena wo bedroom me no 101 afa sika me sha wo Bible mu eye more than 200 million wa me se wo curse na wa curse no me enya me but me di sika sa ba wo fie ho ade aba be sha wo Bible mu ama waje sa sika na didia. Oh my God, the curse is reversing back to you in the name of Jesus. Adai na mo pesa mo kani pakasa boasa ne bossa. Adai me de me bisa say eya Christosum no eya na yete asesen ye ni ye bi Christosum de me minim ni say yesu ene ye ban ene trese ampa yo osimesi oye Christoni we okanyankopon kwafo no ho we oye nyankopon edwuma anso ene de ndia kwakọ different kakra ubeti na sofo moa asori dem asese o preachi ema manfo enya nkwaje sem etibu de ko bo mo bra ana otimi teach omo no mo otimi nya lessons bi wo mo ehu behia se nkofo no betimi afamu efutu no ko mo de abo mo bra no oho ene na asofo omo de aye battlefield no omo de battle nkofo omo have omo banter ewo asori dem bebi omo to bi se enyankopon efi oho ana ye asori for no me de omo de kasa etie amanfo
ni na hu be hia se ni na betwa eye futu nsem every side we mo because e kan e se ne Nyankopon e kan no e ampa se enye nkofo ni na obo pie baka se onyame o ena eye de Onyankopon ebe omo afa so enye omo pie mo aka se me de Nyankopon echi me ye Nyankopon edwuma no omo ena betwa se Nyankopon ampa e kan mo ho anambo so omo de Nyankopon di ena ye edwuma ampa tutu na eyuzu omo self interest ena de ye eye edwuma no nti se wo de self interest so eye edwuma na ye se Nyankopon edwuma no unye bim enye Nyankopon edwuma pa ana ye wa nkasa ana wo ye fon ho nti enye Nyankopon edwuma na do for yanko eye Agradaa so ensam so obi a wo se wasatra na wa ba hu Nyankopon sana na wo kase a wo kase 3 days fasting wo de begu obi so ene ho keka ho afi so eche kra wo ba be ye fato Nicodemus no we na chere say ampa ti say de wo de Bible no nsam no eye edwuma no ewo be yan say this is the way you go by it if indeed so wasesa ampa na pesa manfo ehu say wasesa Nyankopon age wampa enye forgiveness usu no ban o forgiveness ene ade anka wo de betudwa anso hwe Agradaa ni bisa o wasesa ampa na eye no kware pa se mami wasesa anya se oye bibi na odebri eni so keke no wasanso aba back to the life ni mo na is it for the trend because when you need to wasanso epie mu and then and say yete nyege de o de bai na say so mami bibi so de o sanso de bai ana asofo so de o de bai na se wasesa ampa asofo so ana wo ba kodu omantama na yenye ahyeyi ewo ye ni ye bi mo Christopher adafo ha ana mede mu ese won so adwetwe efa nsam no ho now they are to your comment section mo kama ewo bo ani ni de kwan so wa wonim say too much GHD ebo ne nsam efa politics ho lifestyle ho business ho entertainment religious stories ana afa so efutu nsam ni nyina ahaya ana obenya no nsam no say enkan ne kesen sida ana yenso so ye sida so say na enya de be ne ye be kan so da nsam ne de nu no korin nsam nko a ana dada ye de be so mo enuti ene be so mo say mo subscribe to too much GH mo yes as mama mo wie ko say mamia e notification button no eno pe ene be mo akonya ti na de be de ne post video bi of too much GH a won so be de bi ene wo hu ne apaso e wo my Ghana ene wiase no afada nyina me amede enensami ebra mo midi ene ekiabro ne mo I dem factory ba ko pa da se de be san so e hye makram